Ningizama Afrika kuphela kufinyelela khona inyanga MPEDI TV sekubingelela futhi sekwamukela. Bukelo wami ke njengenjalo sihleli nomkhulu wethu la sihleli inyanga MPEDI sihleli no DSTV but keep Qaphela makhehla. Mkhulu ake sibingelela ababukela emakhaya. Siyabulisa emakhaya kubulisa inyanga MPEDI kubulisa umkhulu wethu all the way from Marshall Street Johannesburg CBD ngibulisa ababukeli bonke benyanga MPEDI TV ama followers ama subscribers ama viewers nawe nje ubuka nje lokudlula ungasubscribe ngithi nawe sawubona umuntu omdala sawubona khehla makhosi. Mkhulu topic ethu namhlanje soke sithi ukubheka kabanzi mangabe sithi Qaphela Izinyanga ezama indoda endala. Kodwa ke ake siqale la mkhulu. Salamus le mali. Ngiyakhumbula ukuthi wawuthenga ezelihlala isikhathi eside. Ngenxa ukuthi umuntu osebenzisa kulona awutholakali la kuleli lasemzansi. Ngabe lisekhona yini mkhulu? Uyabona khehla makhehla Salamus le mali lisekhona kuyimanje. Isalamus le mali ibiza imali engaka from 25,000 yaliphakamisa 35,000 45,000 50,000 kuya phezulu, but this is something of which angiyenzela abantwana, ngiyenzela abantu abathi mina mkhuluthi I am deadly serious ngesimo sami sokuphila. So uma ufuna ukwenza isalamus le mali uyafika nakhaya ngemali engange 25,000 ngizokunika lento uyisebenzise ivula into zakho ikukhanyisele ikuphakamise into zakho zilunge. Isalamus le mali ngilenzela wena umuntu onjalo gijima uzele ekhaya sokwenzela. Uma ufuna nje imali evela imihlolo ngunika izinto ezu2 lenye ezu2 ngunika zona le one into isebenza ukuvala imimoya engaqishi ivala into imoya evala into zakho isebenza le mimoya ekuthi ivala into zakho lento le iyayivula ikhahlela ngaphandle ngama yamagama lento imimoya eyikuthi imanda kanye nokuthi ivala impilo yakho lento le ikhahlela yonke le mimoya ngaphandle. Isalamus le mali enginalo engisebenzisela abantu yona ke lelo ke yonke into yakwazi ukuthi ikhanye ngesalamus le mali makhosi. Sibonge mkhulu. Ake siphinde sibheke la mkhulu. Uma sikhuluma ngemali yabaphansi mhlambe ngabe yini leso esikhuluma ngayo? Awu madoda la madoda. Awu. Uyabona uma sikhuluma ngemali yabaphansi makeba sikhuluma ngento enzima kakhulu. Ngoba lana sikhuluma ngempande eyikuthi umkhulu ubuye nayo. Le mpande yamali yabaphansi impande ukuthi uma umuntu uyisebenzisa le mpande ikwazi ukwenza ukuthi imali ibe khona phezulu kwempilo yakho. Le mpande uma umuntu uyisebenzisa le mpande iyenza imali ukuthi izemva kwakho ikulandelele. Le mpande iyenza ukuthi imali igijime ize ngakwena. Le mpande iyenza ukuthi imali kube into ekhona. Le mpande iyenza ukuthi imali iziveze ngalana. Imali yabaphansi yinto ekwazi ukwenza ukuthi ibank lakho libe nemali without knowing ukuthi imali yakho isukaphi. Imali yabaphansi kuyakwazi ukuthi imali ibe khona endlini yakho ungayisithi ukuthi imali yakho isukaphi. So lena anguniki into ngithi kuwena kufunakala isitsha oyofika usibeke ekhoneni kuyongena imali lapho. Lena wena ngwenzela nje ama rituals. Then afterwards ama rituals oqina yenziwa uwe. Uma uqeda ukwayenza it's just an one day ritual, not 2 days, not 3 days, just an one day ritual. After wenza le ritual le ufake inyawo zakho lazo uthi ifake khona ufake lamanzi ufake nemali uma uqeda uzabamba endlini le mali misiveza ingavela khona endlini le mali ingavela ekitchen le mali ingavela kuphi kodwa la wena usuke ukhona imali yabaphansi. Siyabonga Sibonge mkhulu. Ake siphinde sibheke la mkhulu. Ungangena ebumkhela ngakho ngakhohlwa nokhohlwa imali yabaphansi ibiza imali enga 45,000 ingakhohlwa makhosi. Siyabonga mkhulu. Mkhulu kunesipoki semali. Umkhulu ngabe usasenza na? Isipoki semali khehla makhehla angizukuye kusenza. But isipoki semali nansi indaba. Umuntu kumele azi ukuthi isipoki semali masimkhandela sona sisifaka esigubhini. Isipoki semali asihlala ndawo. Isipoki semali sisifaka esigubhini. Mangikwenzela isipoki semali ufike ukhuluma nomoya ohlele esigubhini inecalabash. Loyo moya loyo uhlala ngalapho. Loyo moya loyo uhlala muhlele esigubhini sikwazi ukuthi lo moya lo sikulungisele wona. Lo moya lo ukwazi ukuthi ukhulume nawe. Lo moya lo ukwazi ukwenzela imali. Lo moya lo uthumela ufuna khona. Isila uhlala esigubhini nomhlala inecalabash ekhambeni. Umoya wani
wesipoki somlungu. And isipoki somlungu angikhuluma indaba ukuthi ini mangenza isipoki somlungu ngifuna imali engange 55,000, 105,000, 205,000, 305,000 up until 1 million. Kusa ngokuthi umuntu mesa isipoki semali ufuna on which level. But starting level is 55,000 ngenzela umuntu isipoki semali. Isipoki semali somlungu ngehla namakehla sinemali ngendlela esimanga. Sengenzela abantu abaningi lento. But kusa ngokuthi wena uzokwazi na ukumela zonke izinto esihlangene nani nesipoki semali. Ngenzela umunye ugogo kwakhona washayisa imoto, imeshayisa imoto athola imali engange 3.5 karafu. Lo gogo loyo athi mkhuluti bengifuna nje mina ukuthi ungenzele isipoki semali ukuze impilo yami ikwazi ukuthi bengcono. Athi ngiyofuna kuqala ukuthi ngihlabele ngemali engange 500,000. Lo gogo afika ahlabela ngemali engange 500,000. Make ukuhlabela ngemali engange 500,000. Abuya futhi mesebona lento imsebenzele. Wathi mkhuluti beqela ukuhlabela nge1 million. Ahlabela nge1 million. Ngamtshela ngathi yabona nje umhlusi uhlabele nge1 million, uma usubuya lento iphakamise, kumele uyiphakamise lento manje ngemali engange 2.5 million. Ingale ndlela esiphakamiswa ngakhona. The more ufaka imali, the more into yakho iphakama isebenza. Uma into yakho ufake imali on a juvenile level, now I respond on a juvenile level. Then after musuna mandla uphakamisa futhi into yakho ngendlela ke manje eyaphezulu. Ngiyabonga makhosi. Sibonge mkhulu. Mkhulu. Uke wakhuluma enye indaba la yokuthi umsebenzi webinyanga uyafa ngenxa yenyanga ezama copycat. Yeah. Ubukhuluma kanjalo mkhulu, inyanga ye-copycat inyanga enjani? Uyabona umsebenzi wobunyanga uyafa. Umsebenzi walabendabuko uyafa. Ubulawa abazalwane, ubulawa lezi inyanga ezithi zama clever, ubulawa abantu abathi bona bafuna nje inyanga. Umunye umuntu ufika abe ne quarrel nenyanga ethize. Uma umuntu ene quarrel inyanga ethize kungabi nokuzwisisana kahle. Uma kungena ukuzwisisana kahle, what happens is this: loyo muntu loyo manje ujika semanje sexabana nalo muntu loyo, kube ukuthi manje sekuba nendaba sekuba nani. Then what do? Whenever uma kunento enzakalayo, they run social media platforms, they do all those nonsensical things of just namsebenzi. Then ke ngakho size endabeni yokuthi umsebenzi wobunyanga uyafa because of inyanga ezama copycats, which is true. Kune inyanga uma ngumkhulu ngihleli kanje ngiphethe imali, le mali le mina akusimali yesishebo yasekhaya le imali nje kawuthi. It's just imali. It's not even angazi ukuthi ngathini. This is just money. Emehlweni kawuthi kube nenyanga ezovele nje ishoot video ibeke imali la njengokuthi uma le nyanga ibeke imali la bese lo nyanga leyo isithi mina ngikwazi ukwenzela umuntu imali abaphansi ngemali engange 45,000. Angayazi le nto leyo. Uma angayazi le nto leyo, umuntu amathi mina ngikwazi ukwenzela umuntu magic wallet, angayazi le nto leyo. Uma umuntu engayazi le nto leyo, ajike futhi omunye athi mina ngikwazi ukwenzela umuntu isigubhu semali, angakwazi ukwenza lokho. Uma lo muntu lengakwazi ukwenza lo mali le nto leyo, jiki sekunenyanga ekuthiwa le nyanga le ibicola abantu ngegubhu zemali. Then sekuthiwa ngoba isigubhu semali nakuthi sasizwe, kusho ukuthi nayo yayiqola abantu ngaso. So ilento lesihlala kuwe isiyakufanela, isiyakunamathela ngenyanga zama copycats. Ngahamba mina Mageba ngayo initiate under uGreat Azubo. Great Azubo, the great king, the great lord of money. Uma mina ngifika ngithiya kuAzubo, bese kunenyanga eziningi ezizwe ziphakamisa uAzubo. Uphakamisa uAzubo kanjani unga initiatewanga under the great Azubo? These are things of which balubunyanga. These are things of which izimosha ubunyanga. Mina njengoba ngikhandela abantu imagic wallet, abantu abanemali, abantu baphakama. Kunezinye inyanga ezikhanda imagic wallet, why zingakwenzi lokho? Omunye inyanga ubona ukuthi uthi unama subscribers adlula 45,000. Une viewership almost 6 million or plus 6 million. Kuma platforms wakhe uyabona ukuthi umuntu no lento lekushuthi nami opportunity for mina. Agezi kimi ukuthi wothi ngiyenze ngifane nawe. Instead uyahamba uyehla inyuka, uyahamba uyehla inyuka, uyahamba uyehla inyuka. Uyehla inyuka eyakuphi mkhulu? Uyehla inyuka elokuthi ukwazi ukwenza ukuthi, ukwazi ukwenza ukuthi engakwazi ukwenza. Kusasa uma lo muntu loyo sebanjiwe,
noma lo muntu loyo enza into ezirong usethi mina lento le angiyazi kwasha kwacima usebamba uyayeka then umuntu athi no ngoba nomuthi nayenza shuthi uthi nayefana nayo lo kanti ayikho lento leyo awumbiwa ndawonye la ngihamba khona mina akuhambi inyanga yakho lesidwedwe la mina ngihamba khona akuhambi inyanga yakho le nondindwa mina ngihamba la kuhamba mina ngedwa mina ngivela ku TV ukuthi ngivela ku TV kuphi uthi uphushwe iTV uphushwe imoja lavo uphushwe yini mina ngiphushwe ithongo mina ukuthi ngivele kuma screen abantu ngavela kuma screen abantu ngiphusha ithongo abantu bekhuluma ngale nyanga lenza umsebenzi mina kwafika iDaily Sun izoshuta ekhaya ishuta inyoka yami ikhipha imali hayi ukuthi babizwa yini bona bazizela ngaze ngayenza nama video ahamba viral so manje into lezi inyoka ezenza imali nani angisakhulumi ngazo kakhulu because of ngingene kulento le yobufundisi into yokulapha abantu ngokamoya manje lezi inyanga zama copycats ziyabhora naw ngangena uthi ungene nje ku Google uthi mkhuluti it will show you nale video le it will show you yaqala kuma FM kwakhulunywa ngayo ekhosini kwakhulunywa ngayo kulisedi kwakhulunywa ngayo kuphi bathole inyanga ikwazi ukuthi imanyoka ikhipha imali baze basho ukuthi imanyoka khona ngayijule eMozambique enqiniso vela bengitshela eMozambique inyoka khona so these are things of which I do for people uma nawe uyifuna inyoka ekhipha imali ngiyakwenzela at least umuphethe imali engange 100,000 150 ngiyakwenzela uma ufuna isikhwama esikhipha imali ngiyakwenzela 70,000 I can do that for you so manje kunabantu abangakwazi ukuza kuthina sibakhombe manje bayahamba bazenzela into zabo bese kusasa kuthiwa ama scammers igama lobunyanga liyabulawa liyafa qaphelani siyabonga makhosi Sibonga mkhulu sibonge babukeli bonke benyanga yoMPEDI TV